lo buat kita apor lam doko pot lana pore patan nangelo kasih kini dak non karja kong kini anu tin na bang su kata bang si kini na bang sosong long jakong orang nang pidun he bed long ria farman itu isu farman lem rapernang da rapernang ining sing kini situ nang pula so kamat hapen kini na tum dak jakong nang he badun the pot kaddo kabe phana amut kini dicuru pajirlo lapen nang tum do ana phan ni to ma song long ni tum punang ko yon non si lang ko si itu ma song long chodeng pon lo ningat long si pen si chodeng pon lo la pen nang ni tum phan ka churing ri bang la hello non e phang ke bang jilang ani ana bang ke ini tuma ke mang chunche tik di pleng plate tik bang ke le tum ining sing kin si do thip na che tere kang ni ko sini churing ring tu athema non nakar biang long ke ini tum le arja phip the purotang ke anu ka prek nang kem ti ba belu karena hanci kita belu emet hang lo itu marja rakan nangko anu kapre ka belu lasi kadok kabe pini kebang abang pula kana bang situ anaphan nile tuman ninga klong sipe nang tum han chodeng pon lo lasi laso ga chodeng akardom si pajir lo kardom kado kita ringi po itu masar kai dumpen nang phan kado ko phan tai di bini APSL sialong nangkat si Pak Om dulu. BJP itu bahkan pola tak langsung lah. Ada kini Om Dung nangkat joining itu. Kini BJP, Kongres, Independen, lapen aprang ni tu klaim rakyat. Ini tum 2019 anika si komiti keseng deng itu ma ex presiden audit base tame pini nang joining lo nang joining ko alam ke lalu alam fan alam kali ambang tim alam dia tapo